and also Mr. Jeremiah Simpson. Jeremiah Simpson. That say your pain has a purpose. Your tears are not wasted. He is refining you. Like gold. It passed through fire before it brightens or before it's bright. Upon he is strengthening you. He's preparing something greater than you can imagine. Don't stop. Keep praying. Keep trusting. Trusting. Keep trusting in the Lord. Nothing is impossible with God. No matter what you're passing through in life, no matter what you're going through, no matter how far you've reached in life, the struggles. In the persecution it will end in glory one day. So don't give up. Don't stop. Keep going. This is a letter that we have for you on Mọ́borọ̀ Asem this afternoon. Yadamu ase. Yemfa wensia na yenko yenua balize so ewa abrabom no to da bia nya de nipa panyina na ya ne nsaka eto da bia ama me ne wanse ya ne free yade eto da bia wo hwe se mi akosua pa mi nie senkenye yade a kenye ni fra enkenye stroke abekama to dem a mintimi nante. And can you say me cry mean kasa because of stroke? And now say bimpo mean sorry nante because of accident. Ebi amia kasa mean nyesika. Enti me fan shame ho anasa me to aduane na kampese menya bi dia hwe me yire ne me mente no. En na wo pa ya na me done pa. Odinsi aka ntamfa abrabo ho nyina semfa ho ne dia abrabo bekwa akwa wie no. Owuo mo nkomo ne mbekwa ne ne obi na de ni kwei e wo mani so. And I me ba dani akronfo esan se menya bi mfama wo no ewia se sa ne ma we se nyina ya na to yen ya na ye bibi ntia kofare bai yade ahokyere ene wo hia enne yedua balisi na ni efra mema ye to da bia omo se ema ene wo omo ase enye gatenti omuhu a emfa ho ne situation awom ne ho sori a e wasa otwe ben wo e ba ne sa wonim se wo ho bon anase bia wo ye bafanti wo ntimi nsori nkodware obeba wo so wani gye so e ba ne sa wasi o me fa ho ne wani afra ada wadwe nya adwuma. Your disability it's not in it doesn't have any affair with your capabilities. Eti adan wadwen dem won timi na obeko enso ebe wie che na pam eya na akwa wie areho ma me nua balizi akwa aba oba polizi pacha me mo akwa aba adaro mabra wanim kakra bi mame na meka kira wo se pepa wanim nisio de ato wo bia no ebi ato obi pen enti sho ho den e wo dwumedie so ma yentimi fa nkosi awieye ada wo di wie na se ne a areho na si aba no me ma ye de si ho a lezi afa ne bia wo bi etie wo pacho wo free he fa o maame o papa ebusia na wo bepie mo no se na na musitie me ye kwawuni me free kwawu nkwatia o free kwawu nkwatia na ya wo me kwawu ha ne ye ngitingitini papa ne maame no sabio no mu ni bi enti wo mu koye kokofu o wasa western region sama boy wana me ko school nti hono na ye kokoko school ye nkwala abrem ye kokoko school na me de mi so ne nyina hu mani a utun se jama semani na yare
nti ya ho aye kokko na apru nsu a na yiyi mfrɛ ade bi efe na mfrɛ me kwa ni nti no mfrɛ yiyi mfrɛ o mani nso a ho a na ya kama mama me ho a na ise me hu ade nti me num de ne namu a kopem sɛ me di 17 years na je me be school no me de do JSS saa tem no no de afa de me hwe buku no me hu ade nti me hu ade kra bi o metimi e de akọ school no na atem no na papa no mani ne yasa na nka me ni se bia do be ko me na me sua ndi ese ko boa me bia hospital bi na de me akọ na ya ma me nuro na se doctor hwem manya ne sa ndi ya no de aduro ene gugugugu mani ni so ma me a duro bia obi ba chene bia na o de gugu mani ni so ma me to gusu di gugu mani sa ma me na de mani ndi ehunu ade eno na ntimi ansa me yare enti me ni na mo abedu se me di 20 years na fe de mani ndi ehunu ade bio nti me wo ha me ti wo se de me ti ho ya ehunu ade nti me ehunu ade ni mu no e de me ba agogo agogo no doctor ba ka kira me ma bus awofo ne se e de aduro gu mani ni so ma fe de mani no asai enti me nya dwuma bio because the ade de ehunu ade no I say ya de ma enema bi ada wo so deep endro na bibidro na wo mo de gugu so nti mama ni na asem na ka na yete nti nke de ba doctor ntem we operation na bibi a betimi so a che na wo fie no sa mpaso me amedi wona na se mani de na ha me firi nkola bi mu nya ba boafo manya bi nti me de mani ni tena wa kopem se 20 years ni wona ye kan se mani ni hu ade bi mu ma me de mi fira kura ba kwawu sa ta no ma di 23 mi fira kura na se ban ma di 23 nti ma sa tena bi ma tama doctor kas mi hu ade ma sa tena 3 years akam na ba 6 years na doctor kas mi hu ade nti na fe ma di 23 ma nyi ni de mi fira kura na se de me ba kwawu ti go wa me ma me betena wa o ne me ma me tama me ne kofu ko ba bia ba onibi to kono aba sa kopim say me di 30 years na me ma me na ti gusu ti kwa wo ho na sa ta me no bani ni de ma dwi ho asua basi mi wukra ntini ma me nua ba ko no tonton pala ni me wi ti se de me wi aburu no na da so o we pala ma ko be 50 ni me wi ni sa se be ya anka bi abekumi ana oh ntimi nya me hwe na me so mi ni ska bi ko to aduro mi timi na na mwa kakra mi de dada mi su masua mi no no ko no ma ba beto mi da bia mi ni ma mi neti ti be du ba bi na fe ma me ya na koma ti koma ni mu na wo mu a ti mi di 30 years na manyi awie ti de da mu na mi de mi dawo ti ma me ya no ni wo ya na ma me de ma ko asofo bi no mu nchen na ma bompa ya ma mi sa na de mi aba wo ya ma me de ma ko asofo bi mu nchen na de mi bompa ma mi na de mi aba ti me bedru 30 years na manyi no na abrantie bi nso ni nam ho me ha wono kra san de bi ma san be ka me ho me nam ho na obedu yedru ye fie no se ma me so obe bi da kan ni force bi oso no de agu ho na me so kwan ni no de gu ho satam na mo free sama boy ho abba kwa okay kwatia batwan okay nti ho na ma me so kwan ni no de ni force no gu ho nti ya no be yi bi no akoton no ko no ba se ko ni trek tena ho ma me ubede no me fo na ka de ma me wara ma me so dabi wadi de ma ya ne hunto nti me san fa ha from me kan ho na oguso no go kasa ansem no kire me ma me na me anka san so ka kire me san ansem no so me ma me ni fo pie kra no waba ho waba ni wo be sasa so be sasa ne ma no be ka kire no san ansem na o ka gu mi tiri mu a ensem ben san na no ke ka gu asum me pe o me wala o lizi me hwa o me ne watena me hu woni numpo anaso aba kama sei wo de me hwa me bo papa wo do mo wakola ba kuma me kra na ka be me de ni o kansa bebre gumasum na me so me gusu wo ha nti ma me kuma no mu no ane na mu ma me de ne kone de ne ba takrope ma me be wu ya tena di 31 na tena me be ko 31 na ma me be wu ne ka me nko ane mi ti o nti ye bibia wie no awie mu mkrofo cheche mi sika nti na sika ne kitame enti ansa na o maami be free mo no maami lizi boye nkomo wa ha se no be ma ba e ma de ya na wo ka asem egu yasuma na to ya adwenim ohun ofe okon atwetwa oti wenso ohun ofe pa so bi hwe Facebook na say YouTube na ohwe wo a Sompa 106.5 FM Accra obehu sa we yo be mu a e na woti ha se num no wo kala efe wanim dua efe ena ohunam dua no so efe bibia ye kama be ma ekeka sa egu wasum na sa be ni nyina wo ye virgin se na wusi ejin sem no wo wadwim
to mame entempa na okeka na mame wo no kwa de na mame didi na madi windi na mfa me nti a kire mame be wu ye na mame na me ma dwes ene obetumi aboa me dia so ntoto ne force yi de se ne aka ma obetumi ahwe mi o adwe boba mituma se na me ne tranka be boa me ne no de ka be boa me hapa na me anka sa me start se me dwen hu se o de be boa me papa we de kwa de se manya aka ma mame ni wa kama onu bi so aka tell me so be hwe me ya chen ama me ru be firi mu ame kura nti ne awapa na me so me ne tran ya ampa ti me ntan ni mu no me nko a me ni me yafunu se we de me nim busu mi no pepe na me nyi ma me wu ye na yesi ma me wa August November pepe na me nyam ti me nyam no mu no ka kire no so enya hwe enti kafra se me twintwa wanem onyim ye ansa na o ma me firim dabi ma me firim ansa enti o ma me firim ne de wa amfa wo ho ama no ba cho dabi ti ma me be firim wie no me ne kotran me ne tran e wo no ba ye fie enti me ho an na ya oba ma beda me ho na soro ko sa ti ma me wie no busu mi no pe yesi efunu ye bibia wie no busu mi no pe na me nyinsen ye no ti ma me yesi no August 23 enti November mu pe ne hu se me nyim na me ka kire no so enya hwe akama krobo wo abanya hu ni aka ho enti na boa me afedi ante bibisa ante na ntaska o se me bi me kwa me afa na obeka chem me kwa me okofodua kwa me o so e dai o ma okofodua o ma okofodua but o ba be se opene de wanka na busua bia ho asem achi na so bisae me bisae o so oni akola bia ni nua mo so bi tie kromo ho ba bi me bisa o mo so da bi o ni akola bia ono so ko ni yire ntini se manya me de madwen no se manya kora na o se o firi hefa ko me kromo na mu me kromo na kwati awa kwati awa na o firi se munimo no o ye menini na me ni wono dia bai a kire no be hunu ne hunu fie na otimu no ntempana na okaka ya kasa na me ni mu hu na busua nso akira akwan de a kire no me hunu o mo so be hu se wono wote mba atwa o mo so hunu me okay o mo so hunu nti minyi sa me ka kire no de wa mo me biem wa nhwe me wa nyame hu na oba ho na obekọ nso bia ma me akopa eja bia bego ma me me bia me kita misika na na manya wo asam ato me no ma me ka mu nti na bi wo mo yibi ma ne so nkoto de wo obekọta bra me na bia makodi dwa me so me no aduana no ne nyina no na odidi no odi maduana ma no ne be no okọ ne ba bi ndi ya furu no saa to bo ase onyam no ya amanfo ba ma me ye na o madom kakra no wa mu akohoma wo sika ne bi na wo sai se on fa nkodi dwamere na wo no aduana no watena wo nche na mo aye owi anu asa di bi na okọ ne ba bi edu abi so ba wa week kwa no me hu edu abi so ana wa ba na madwen ya me se me pampam no ebi kwa na wa hwe me kura ndu de won tratra me na me nko wo kura ti ni na musa na yakopon adome wa kula na be ma minyama no kaso nko ya chope pa me ma se me ko takora ho ne ma me di ma na so hwe akora ko mo na masase su kura nto mo ne ma nwie yo ni de ehunu no eno de ni mitiri mo kura nti ni nyina ya mia bre me ho sa na me wa kula no wakora no onyankopon aboa me na kora ne obema nti mabusuafo no omo soso ma me nuanom no omo support me kakra saa na bofra no ye twa ne bema ma no ye hwe no kakra na kora no onyi o ye hu adom na onyi e bese kwa ne nya be wan ye kona no sa ba me nchen bi ama ho ye sian no de na ko dijo bi no kasa de abram bi ba ma dwan anko na ma dwan so o nyama we de nkrofo tutunfo because obi hunu mia so ma tunfo so on tra ho no mo aw ntimi yo ti no oja wo ba menchen we de masakra ti ne meni no na eta wo ho ma me lizi tobo ba che yo wonyem ye ni mu ho na wo bo na ma ne se wonyem no ano e na o sha ase eyi nani ma wo ayi ma satan wanya bosome be sen oyi ni ma me tama me ka se menyum na wanya bosome be se me ensa na se na ya na sesen bosome be se mienu kona me start come check doctor ka se enyinze na me born na ma na enti bosome me ensa na ko ni nyina enti wa wo check ya bosome nkura kwanto na wo fam wo nyinse mu no ne teku anasa ne sempo asen na ode bo awo wa heda nyi ni sika ma me se menyi ba du bia na obra me brodi bi sika de bi ama aduane de etola bia na ode bia ba obi sima kasa kire no papa so on hwa onti bo se bo na obra me banchi bi ebo amolu bi na obra me bi na akora ne dua akora wanfiu ne niema wo so niema wanfiu na wo maame mu nua no ana esa so mu kakra na akwada ne senya afe no sata na nkwa na ate ana maame nua no ben wo me nkwa na mete oba won chen bie mu no oba won chen bie mu no
o ma me nua no mo hu ye dabi o ma hu o so wan kan kire wo dabi mbacho dabi ada no wan kan kire wo mu se me de minimum say obi a wasakra nti ebi kwa we de obeboa me nti madwen no okay to asoma yen e no o sa ba ya akra ne nya afe no to oba na sembe no de ba ye oba o si o we de obehwe me papa na first nde na nya man se de ye ti ne wo family mu kra aboa no kakra nti am papa na ogodi dwa bi aba ne no aduane di na fa kra ne nyi kwa no so no ho halesi a onante ye ti onyi pe na me san ni kra ne nya we se afe ne boso me nwotwe ko no na me hu se me san nyi nsan fufu enti akra ne nya afe na oba ye no edi sayansa na wo san ne nya nhyiemu wo mpem ana obeka ye na wo ti ase esa ma no odi boso me nwotwe ka ho ti akra ne nya afe ne boso me nwotwe aha se boso me nwotwe de no hu sa wonyim akra ne nya afe na wo de dwato aba ye no wan fa panyi bi anka ho no ankasa ne ba ye ne danfo bi wo se fe ne kwabana enti oba ye ne di se ma de to da bi a che ho a we de awari jada yigenti adada ne so nye so na oba be na awotwe pe na wo sa ati ase ma no sa ne tena ye nti edi be boso mi be mienu ho okay okay afi de boso me nwotwe wo hu se nyinsen foforo asa aba eno na de wo so mu eno de wo fi mi kuro pa no bodo bo ma sutura nkasa eno de wo ye me de che ba kono kwama kwa na ya fu ni seye ga kumi bo no obeto me na ma koka wo hwe me nya hwi ata kora we di mfie me ni ya fu me to di boso me nan na mko ka kire ni ka kire ni obi ka tell me say na wo fa bi wo ba me kan kire me ka kire papa na papa no de ma otu ni fu say na ade awure apolisifu ana say social welfare for te ho ba kire wo ti kokko pe ne na we de nya na oba nti oba na me hata ne na me nim so oba me hu na de ndima hu ti na me gina ba bia wa kakra esoro na o say na wasa say me no nyim a wo bo mama ne a me de me say tumu da na wasa ko bo ma fa ma na do fere ho kura say no wo bo ma to pia me firi ho no na me ba dwira afom nti me ha say na hwi ho me mfimu say say na bi akami oba me ma anya me hwi nti ma hu na wanya boso me be se nan na manya aboso me miansam ko nan nti nan mu anisa eno obesa wase ma onfe ko bo ho ba penfo bo anya no sa akwa keke bo me kura de me dwira ba bi kura dwen no no ojame wo kura no ko e nti nkrofo bi na mo twam no mo je me nti ojame no ko e na me no ma hunu hwe ti na ma dwen me se bi a da funu de woni ba bi afede ya na wode me mo se awode me mo na me nya bi yie na me sa kwa ma me no sante awon kwa na de mi na so lizi wa fu mi hu ne ye da ha na me hwade to de nsa mi fu no da bi ko twa scan ma me hwe na ko twa scan ne ba no sa chem se fan ko ba bi na me de ko ho me ko awon so mo hwe wi no mo se o cha no pa be bo 10 na me te ha na me si yo ti mani ba me ho so no o kire me se ya fu na se yo no ma nya wada e be kum mi kura nti mani ba me ho so no ma yi ya fu no ma yi ade na firi ya fu no no ma hwe me de ma beto ba bi mi di 3 days wo na me ho atom no mu jam kwan no kofi na be fa akola ba akon ti be fa kafra be fa mbaba akon ekita no an ekra me wo no akra no an okra me a be sisa abiri Auntie Lizzie obi a wani efra be ma be de fe ene wo afefro wan fiu wasa de dwato aba wa afie chi ama wagena tum oba ye nsem da wo kan ye nti ne wo so hwe wo situation wo ma wonim se edan ya obeboa ne kodru ba bi wasa afefro all because wakobone wo fa no mo amane se o se onje nyinsa na na se wo se onhwew esan so mo te asekora no ye nya wo mo ho ne ma ne abenya de o hye ye funu mu de na wasa abobo wo no at that time that moment dear adwen na ekoso wo tiri the committee man say me ne nsan enante bio nti papa bam atana papa onwu ye na otiase nti papa bam na papa me achi nsa temu onya ne ho tete ya ape na efi obesi na hu ne bio nti ye wo mo abese be wan ye mu ko bese wan ye mu ani na papa wuye nti ne sa fe ya aka me nkwan ne mba kafra ti mo fa bi no hu mo so da bi me dem fa me ko school ni se ma be ko school a ma wie kura school ko de ma wie na me modi mo binti o mo sama me wan ye se me nya polishing nka me de na na me hwe se e bia me nya obi aso ma sin ma ti me ye adwuma kakra kada hwe me ne abofra no sa na
ewo nsesa akra na nya 10 years akra na nya 28 years ni de me hu ni bi obema ndi 8 years ni me hu ni bi akra na nya 2 years wo me nsam na o ye me san be sinen ni sha na ba bi ha bi 8 solid years mbatwan bema obeka asikyire ne wo asem kyire wo ne wo daaye mbatwan ya kwada apiem mbatwan bie masaba abebobɔ wo ama yefunu na sɛ ya nyame amu anka akonse edo no 8 years ontwa na ne mehwe akwada no wasoma wabusuafo ne bia ma wo makɔ na busuafo ho akɔbɔ mama ne mbatwan mbapa wo ho no obɔ na busuafo amane omso mo ne kasa motunufo ne nyina omfa na dwen ma wo ndi mbapa be kan sɛ ohwa enya de hwa na obehwe me ndi de ye be yankasa ye hwa kola na kakra odi bibi ba obeje omfa bibi ma wo de onko ti za na ewo mu no papa e be ka ba bi kamini abofra no na mabunuanom ne me wofa no kakra ka no de support me ni akora na ye de wo ne wafem wo abrabo mu nyina no ye ka se maya de suade ya wanya de afri mu na obi mfa mo ne ntoma no emfa mo bra e de na obetimi aka akire ni pakro ante mpacho me da se de medical kan eye mani no mani ni sanka papa no amfa dura ngusu a nka ansɛ doctor ne kan sɛ yete ntinga me de medical kan ne sɛ obi yale nani a nka ya onfa ne nsa nka ono nka sa nfa ne nsa nka nani no no fa nkoma doctor fo ne hwɛ no ebi ana yade ketua bi na wo de no ne niam bi akeka na fa agyensam so de me de ne ye no pepe na fa wo didam so wani be friday no wasoma me kra na kan so kwa so si aye bibi ko so hu bi twam te say din papa kwa ba fa so kwa be didi na be bo be nanti wiase we o mo kro mo na de mpo mo ko ne senti ya ni di nka me de me stress so bi ani ka on fa me doctor ma na fa ne sanka so hu se wani ye bibi to fa ben ho no mo hwe no mo boa na se mpo savio bedu ba bi na fra kra na hu se me hwe na anye yi na se wa ba tata no se de me de ne ye ne de eno de se wa na ope na wakonya sa pro so me die se ye be ka no kware a ya wofo na mistake na mama ni yes as a self medication ye ntwe ye ho eno die efan free hu kra ye nyai epo palana na me wini bebre no se ante da na me ka kire wo se me se ti ya me ya se me no pala ye nyai bibia no penkla ni afra omoja no me no nyai afra omoja se me nya do na ho ye din asana me no ma hu se we de me ho ye pala no kaka na jiji nkrofo uti ya menko me no menko na se na me sin ha madwi me no mparansa nya me koma doctor twa do man koktra na me no se na ijai nti de bo anka san wo sa ho ya de enye na stress enye na emaba wana so a omusi so no osi so bra Patrick mu nua mi a ye friend sen be ma na ye friend sen but the Frank Patrick nua bi de Frank ba anya ono ni nua no ne se so be ma pamu nua ebe de wo ya wo de wo fa agemu yi e ka se tuma ba wa na ye ba ne fo a se na be ka kire wo mo nde nka me ka kire wo se ye nhwe ye husu yi papa na o mema no da mu kita tekrema me de o mu de tekrema pai ai binom ne mu kura wo ante no mo de tekrema nka san ka le fa me ho a visa na me ni wo be ma bia na me te ho so na no ni tekrema sa anti eya me se ma wie kura enso so nti me ma me kura ni we die ma nya ma me sekan ma me obeboa me hwe eduru ba bi me hu ye me no me nya duro bi kura na me ba na che na ka ye ni wi asimpo nti ebetimi a me ma de savio ebinom ye papa pa wo mu a mutimi so ma asene hwe wo mu de wo ma nyoma asem na ebinom so wo mu a ye nhwe yie ne ma ye ni nda ho na ebenya de ye ni mom danse ebedutu yanka san hu amerika no de de ahwease bebre de metimi aka no e de ahwease bebre unya nu hu bi se wo de wo ho ma be ma no se watimi akora wo ho 30 good years ewa abrabom virgin na be ma me so mu a enka me ma de systematic mo beka cha o se wo mu pebebu no be ma bia ni oba bunu enhu agro ko so fa ne se na de nyina na wagya wo ho de ama be ma ne sa na wo ye wo no se de wo si de wo frɛ mu no obeka bibi de a kyerɛ ye mpatwa eye me ya se man ko so antena se kwa no man ko ma so se de bia na me ye no na me de me ho ko man se nipa we na me de wo ha wato de me ya kan se me ba ne yare na me hu dwa me sei me pese owu o pese o ntena se
nti me de ko hospital da bia doctor tro do me se ba me nya sika de ato ni se wo fa ye ana mesa afre no o ma me sika to ebu o so na obi awo ama obai jiwe to do we ma no bia se ebu oboko anti bi otumi to do ado na ya tro no je pepa ni nyina na akoto na ya ba no de amakora no ti me de sa na yehu anso ne hu ye nwanwa se ya de basa ne hu adum ne ofiri sankola abrem wonyi ye bedu sa abrede me ayi madum sanka no ai bibi to no serious me ni ba bia me de beko nti serious say yehu ase omo am abusia na chese Auntie Lizzie ena ye kotie se wanya mfie sen basa menya 41 apart from so no call ye no meme bia ba wakwam pese nko na otena namba jo menya bisa Accra nso de na munu kra edi nti mba chaw because aya me say obasan me say sa yo waka no suro sonso no nti ezi ade me de asiwa na makita kola no ese we ye de be ese de me school mo me won me sua liquid soup ni doctor shower gel no say ahode ahoma nwu akonwa se de ye don mat se de ye tie and dye sane mani nyina me sua ani me ye wo certificate wa MVTI for okay na me de awie school no nti ezi ade me nya starting say me ye bibi fi say me need support bia be man ye friend is saying but or the Frank Osafo or the Frank Osafo okay Erusia Sompa 106.5 FM Mọ́borọ̀ Asem dwumadie so ne na sania ye no emema bi wo ho a wo mu ye bofo ati se de ye emema to da bi ase ye bofo no se ba ni friend ni wakwa akoda no akoda fe ne na nyam nyin se ba ya wo se wonye won hwa akwada no akwada ne wutwa ya wasa akoda de no asa ne na akoda ma ye funu fufura asa ba adan ya wakobo wo fa mama ne se wo se wonyi nti no wasa besesa na se aboro na ma ye funu no asei akwada na wu e wo ne yam nyame amu anka ne nkwahwere no yenkwa homa no so na ye ne lawyer Thomas Sean wo ye private legal practitioner ne kwatwetwe nkomo se mremu no eya na edi edema ema wo muti sei ana se edi asotwe bi ema mema etesa de ben ena oman ni betimi ayede abo ani pa eti sei lawyer Wadaroma good afternoon Sompa FM sunie lawyer Wadaroma na ye de Yamiadom me ho ye michia wo ne wetiefo nyina pacho ye jo so ye da se ne wo mre a wanya de ama ye wie dog yes sister ba kwa ba ye fa Elizabeth Nyakoa na be me bi ekwa no na ne afra ne mfinhye adua sonfa ne ho ma be me bia be ma ne tonfo so na okosre ne ma me so ma ne ba bi mfa ne ne mangu ene ohun no dako se wapia bonte na eja wodefe na wo ho fe ma me fa ne ma me ne se da bi wadi da mi ntimi mfa ne ma anhwa na ko wie ba bi enye ne ma me wu ye kira brabo mu aye de be ma na to aso akodefe no ama nyinsen aba nyinsen ba ya wo se wonye akwada no afia twem akora ne ho atwa wasa akodede Lizzie asane na akwa akonyem bosume be se nan obo na mane a wo se wonye nyinsen no Lizzie akobo be ma ne wo fa mane omutu ablantia ne fontine wasa aba Lizzie ho abebo no wasa na se agu ho ama wasa boro no nyinse bosume nan no akwala ne wuye wone yem ema yakwa ni DNC yakasa akora da nyamfie du mfie nwotwenie na ni nhye be ma ne so emra no sei ne betimi esi edi ama Lizzie na etimi edi etia mema wo muti sa wo mayi mu yo ma me da say am say interventions wabobo so ahodo no nyina no ebia ni ho a am say ebusua tu anamon adofo eben tu anamon but betom nei kamia ye say emra ano remedies and say can I say more betumi efremu no it has not been explored se obi wu abofra ba wiase a awofo na ewo abofra no omu nyina wo asibie responsibility se omo behwe abofra no se wo hwe ye mra efa emofra ho a oman no mo ye wo mra ye fre no Children's Act eno na ekire emofra omo fa hodie ni omo rights ewo sa emra no mu Act 560
na ohwe mmara no mu section 47 no etre say eye owofo asede say ohwe abofra na osan so can say a parent or any other person who is legally liable to maintain a child or contribute towards the maintenance of the child is under a duty to supply the necessaries of health, life, education, and reasonable shelter for the child. Michirasia ba ya kan kasemu a de amrane kan say owofo a wawo aba wiase no e na sede so obehwe say abofra no nia obedi na pomudin ne sikuko ene enioma efa abrabo hu nyina including shelter dan obedem ni nyina awofo no asede say ombehwe say abofra ne benya na se ebasa na se awofo no ana omumu baako anye saa asede no a emra no tumi hya no ene ema na ye de sese oye enti ye nua ba na wo studio no na sem no nafa baako ene the maintenance of children a bema or ne no wo ye no eyi ne niama no se wo hwe emra no mu krapo a eba ne se tribunal no hwe maintenance making maintenance order section 49 no kan ebobo onioma bi so a esese court ne hwe enioma ne baako ebefa ye maame hu pa etan se emra ne se court no hwe awofo so omonhwe omoma court no consider awofo mienu no omotebia omuwom enunti no section 49B no particularly no can say any impairment of the earning capacity of the person with a duty to maintain the child will be taken into account. And apart from say court no be hwe mumienu modwuma moye ene music asem said the city for no court no so sign wo asudie so obehwe say omumu baako ewo sinto bi wo ne ho a enunti no ontumi ni sika pe anase ni income ebe affected a enti say enua ba ya wo kana asem no se na wo sika na che say or you visually impaired. Sure. Ye nyina so yenim say emamu ha no so bi edidem was akwan so a it naturally impairs his or her ability to earn a living. Enti ne sa no na nka bema no ne wo ye no asudie kese wo no so se nka obehwe se maame no ene abofra na wawo na ba wiase no omo betumi atena se yie enti wanya ne sa no se emra ensa kanwa emra betumi holding to those responsibilities. There is another essence of Bisam say rights men amami away. There is another aspect. Em say o kana samna ashase no na o ka say obema no ba ne nchen de kasabe de share ne bo say obeware no na enam sa kwan no so na ono so o man no ho kwan na one no tenaye na one no enyinsen ye awawo semekaya or say abofra no enyi eduan be mfie du sesei and the other aspect of it is say wo be ma wa hye oba boss obeware no ebi kura ho na enam bo hye na wo hye no so ordinary ato bo hye no so ama bibi foforo ahwe no ebetumi so aba say bo hye na wo hye no mu kura no apa bo hye no fo enyamfafo bi awo ba no ho and ye will remedy be a friend breach of promise to marry. And no, court no, and share Beman chinchina warren. Memum utumijim patasika, edema obano, say, what dada no say ube warreno, amana shre na bra bobia and kobenya, na uwe no, udine sing panchain. And see, sa two aspects way, and a megidi say, a remedy sa, say, a same way, echo. Emremu a emra no betumi ejinamu aye ede aboa oba no oba tan no but ni nyina nso ne se no ya kasai be ma no kora no esan selizi nani ni wonti no onim baabi a be ma ne nam ena wonsa enni wo mu kuro mu kwa nkwatia ho be semfie nwotwe nani junction ne so okay enti sa fa no mu no de eyebusuan na sase boa no na omutumi hwehwe be ma ne kira kwan
ebia police force betumi aboa de but a police force mo beto anamo a omo hia information free yen tememfo ho na omo tumi egina so de to anamo eno nti no say o kan o see biribi bae a bra bema no ebro no ne ade no ne papa bra oti ase no o de asem ne ma police force nti ebetumi abase police force no wo ne ho information dada anti sakrapo a de tibia no yenua ba no wo studio ho ne tibia no wo abusua mu ebusuafo ni bi betumi aboa hwehwe bema ne kira kwan na omunsaka no a omo de no ama either say omo ni be call family tribunal ana say police case in the me fan say ebia ebaaye no anamontuo bi ba but say no de ehia kase ne say asem no betumi akọ family tribunal okay na omo ahwe say obema no obeye na sede say eja enampo emfi bebre ya obayin kwa hwe obayin no empata bi esese ye de ma no omo behwe age de ama oba no lawyer yanya wo de efa futuo efa mayen efa mpnatwe mu awade mu promise and fail awodo ya cha se eto da bia ya na ewom no bo ho na wajan ama ne kwakwa obi wo nso so a opeso otu na mo pan so nimra no se na mbetimi e de ama ye won kyerkyere kwan so afutuo mu yo mini abani ameka ne se we ababa wa wesi so se obema ebi hye wo bo so obeware wa de ehuhia se obema obusuafo abemu bi na ebia ansa na wona ne backsna no na wamana ye na sede nyina megidi se generally no nipa nyade a efo a onhweso yi enti no se bema no eye interested so obeware wa na emema ni bebre ho abi ho na opebibi ne ene waye nti opeso ne wodanti na o hye obo no but who they know o hye no kete se ene esade abehu ma wofo na anamuntu ese se utu no ya eno no se oyobi a ampa eda na kuma so opeso ware obeba se oye fake person a oma eno nti yesa no a ebo ye ho ban bebre nti we no kra no enye mra eye yankasa me yabra bomu asetene mu hye no the norms of our society no ebo ye ho ban ewo sa ne o ma no nyina ho afei so ye nuanom mmemma no so no ebesere mu we have to be more responsible than oftentimes we are enti no ni tufo enso ema ye nuanom mmemma no so say o dada oba ne ko nyinsen ya wanhwe oba no na wenya ben so hu na abofra wa wona ba wi aso so de da ya kan wotwi kase mu se obi ni mo brempo ahyase woni mu abofra da chi oba ba hwew ana se obeba baji we fi da chi amane bi mu enu nti no se ye ne ye nuanom ma no etna ne yenyinsa omunyinsan a ye nya responsible ne hwe omu we a responsibility we owe it to God, we owe it to the society, and we owe it to the law. Nti afutu amedema ye nuanom nyina no se ye nyina we should be responsible. Okay. Lawyer Mọ́borọ̀ Asem ye ne Sompa FM ye dwuma efo nyina me na se wo bre ne wadaje ene o kyerkyere mapawie wo de adomie e wo ye dwumadie yi so. Yo Ewusia lawyer Thomas Sean wa ye private legal practitioner ene no ebo enkomo no yenhwe na yenji we say mra sese a ye ba ye behwe na apam abamiedu aba na bibisa ne nsamba komienu bi na apam wa ba fe ye nche ho ye bibia homa ne ntem na wa wotie nso wadwenkyere osusu ye kakra ya wo ede ma ye nuan ene wa futuo no yaje ede api so ye ba sese Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry,
We get peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. And only the view is a condom. The condom will then it's not on, but the does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Na Accra hanso so dear. Wo mu gina mu ankasa. E was painted bebre friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi a ebechro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mu dem fua. Medo. Edrano pa wutimi to boase etwitwiwsi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso abeboy. Hajia Special, local foods, abakade, enye aduane ne aduane o. Ye we aduane ne ye we aduane. Enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia Special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ni local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya bontine aduane e de yenye ni bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase ne wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia Special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia Special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 anasa 059-479-7215 059-479-7215 na would them 21st clinic sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu di bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540-311-311 0540-311-311 na se 21st clinic still wo ye sciatica expert still one any sciatica expert 21st clinic no na busia Mọ́borọ̀ Asem dwumadie obi asem etesem framo fa ba bia na fo bia nso ho ye nua ba Lizzy dia na sese opesa wo ye
Madam asia adwuma ayi man ketenkete bebre nteminya meye no bi na me ahwe me ne abofra no enti wani afrɛ utimi gina ayi ho yesa wo so usua liquid soap ni ade ne de to shower je nyina na no ya mun soja da bi en soja just so ni mo ho mbajo da bi den kam suro mount de adwuma ni nyina no eja asem bi anim ebi wo adwuma eja asem wo ho a me hwɛ me ti bia na mo am nti ne de ya me mfa nye asem o se do mati nyina usua ne de bi ni ye eno de eja nkan ho eno de eja nkan no ase film ni si wo na wo ye do mati no wo so me ni ye papa ene nkonwa ye de ahomanye ni nyina so me ni ye Lizzie unya sika kakra be sen ya na betimi de ahye bibi ketewa bi ase ya setia na boto okọ wani mo no ketewa bi kita na okura mu ye betimi sika sen na wonya betimi ahye odwumadie kakra bi ase bajo me de minya 2000 kra me pe betimi de ahye odwumadie bi ase ye ko bisa asema na ho nema liquid soap ni shower gel ntoa me ko to bottle no sane ma nema ni na me shada ni bo ma bisa bia na o de shower gel ho nema ma na 600 nti kakra bi amenya bia no me de ma bisu me de baye o ko bisa shower gel no ho nema na 600 bajo an ansana makoto nema o de baye na ansana makoto bottles no e de abegu mu no ade nti am say ebe ko ni after wash ni nyina nso minim ye eti so obi ma 1000 obetimi de ahye bibi ase bajo an metimi de ahye bibi ase enya ne dodo mu ne hia kakra bi a ebetimi ama won sa akwa no atimi enya bi ahwe akwada no 1000 cedis beso bajo an okay Mr. Pat ada de ada ho ne we are since 70 bi na ya na otia na ya reho ada na ya na mu bi ya na mutesa Oheneyere pesa bi sa so ase so for 70 no say ya na ya se mo fa ni die ma die ni tie se da bia me ka se me ya me pesa bi sa wo ada ntina ya na unua no mu bi no ya no mo yesa da bia me ka se unsuro nyame a enema bi ye easy okay unsuro nyankopon eno na me nua bi kasa o phone so amano ne na me ne kasa na me ka chen se me namo a me kra me ho I make sure say me ko hwe obi kra de egu amani pakronen kasem bi emani nyame okay and I'm very careful when I'm even walking okay but ebino I don't know how omo de omo tie omo na ma che say omo kra ne frefra mane ne o ha ne bom ho ati say Oheneyere say unsuro nyame a enyema bi ye easy man kra. It depends on the background na ye wo background ye de ma and titia ye de ma say de nyame suro ne share wase na say ye de den ne share wase eno no na ye nua ofosu ana de say safo ne di nyina ye safo den Frank safo ye boni di wo Sompa FM 106.5 so kwa kwatia fonso tie kwa kwatia fonso tie ne abusuafo tie 8 years ni oba o ne nawo a wo hwa akora ne da unhu sa ne akora ne kwa suni ne ban tie unhu ne da ye boni di wo Sompa radio is 106.5 baby biara obi biara tie bia on ayana ebinumu dwen say boni ye di boni a ye kono trasa aketua no benya asasi su anza no wu na se wakofa sabio ya maami aye ni sei ntu betena hotototo ntu wadwen kura na da otirim no enka mi bi nkirew adwen na da otirim no se wonam ho as a human being no nothing breaks you. Say a day I would dia mami sabio so said them kura sunisuo ba kokra na ebenya because what buni kwase asabi okay ya ni pant na sa Bible say munye nuafo ntena odom netwa fa mami aye ni se ni nawo asa kwa bru na gusu ama ba afrim okum nipa anya nyame ne ba mu a ka wo se akum we se wakum nipa ba ko abotofo an se wakuno Frank Safo de be hwe no okay abusia as Mr. Pat
ono so ne de kakra ya wode ema ye no ya behwe na yakwa ahoma no so pam se a kire no ode ne comment beba yakwa 0260 196064 0260 196064 ana 0260 196065 0260 196065 insono petimbo model fre ne ma ebetom 0260 196064 and afa 0260 196065 eye to da bia minim de eye na eha emema no mu binom nipa no mu binom kola minim de eye to da bia eha yen obi pebi onyabi obi nyabi a osemempe medofo good afternoon pacho din baby akasa free hello medofo pacho woti enka ojina so onti enka hello good afternoon oye ma me to go me pacho din ni baby akasa free medofo pacho original palm de unya me Sompa 106.5 yo pacho mayentie we pacho ayana me ta dem bi se me se bibini bia no wa otu no ko wo bibini bia ajuabo no kuno because nya mintu a ka nya mintu aka ne nyina ye biabo hwe de wa ye obi a wo ko elin do won ne se do bia no won sisi no won so yi awo won hwe no ata so abu no ama so ata so awu aka ne yam enam eto adwane di ayana ta do mu sin ayana aka ta na ku ko aka ta na ku ya do wa ya ta do de no obi kan to se ya bo dwa wodi yen kan to se do ya bunya lu dun san so ana se da woni asa na won se obi ado me wana yen se ya bla ko ni ya na muntu ni na se de di ye yen anu mo no e da yen no en do ye ni na nu bia ni na ku twa no wodi na wa do wa ki ma se be makata ti awu twa woni kwa nso wodi sebi no bia na ho ezi no so betima kwa bu eno aya ne sa de no na bla bo no wa na bla bo afin okay yenya na bi o bia me se no omla o me bra no me se ne funko no korete no na mo ano ya menka mo on council original poya ne din wo hia no tachiman ena ofrefri ye de wudua no eno na wutwa unua moroba eba metianka wo so da na wo metume nkeni wo so anasa oba bete bo fle wo so wiase de wudua no eno na wutwa de bia be bia no eda wanim enye da obeto bo etwa so fra no ena mpafin be free mu aba e wodo a ebeyi ni ti me pa good afternoon udi baby akasa free hello kasa free medina chofo afide no ha de nkasa wai mate pacho mayensi pacho ka flow yem se emema no ene ma no aya no mo yesa no ma no ya na mentini hunu o mo adwene kula o hello pacho tieni ya na mentini o mo ana ya na ema yeni ayeye taware ni bi no ema yentimi enya bi no oba be ma wo no ayi wadin so ba be wale wo oba na wakodada wo ba no na wakoye no boni bisi nti wa ngalang senti nyankopon e de wo ho be chewo nyankopon fa ho nchewo ni to mu si no men wale yo so hunu ye nyina ke pe aware ni bi e kwampo ye nya bi so hunu oba bi e ma no so ebi so enye so hunu oba me no nka fu esi nka be ba be ye no ho ade makoto to no ma nyina oba na dada me age sika so okoto ho no ma nanka na be ye no ho ade no ma me be ye no ho ade nyina chefe ama chefe ni sika nyina wa sika nyina na sawa de ko wadi sika no ade akọ wadi sika no we so wadi sika no so aye yo chefe bi me ba be ye no ho ade nyina sika me no ma me ba be ye no ho ade nyina me pa cho kasa free kono so a Medina New Road kono so wa nwale kasa wate mate
Ebefro. Edase. Mpache. Mani bi nso nye onipa ankasa nye. Enye izu. Wadada mi pa. Kafa kwa me de me do nyina la hye ne mu. Enu mo anti sika so de kwa to me ho no ma nyina. Sese ehu no me no ma nyina wa hye ne sika nyina. Ono so a wo so ntimi. Kwa koma fa so ye mu ate. Nke amame bia wo le ho pa. Afra bibia be fine. Wate? Mpache yo ya no afa no akala na. Mefro. Kafra. Hello, good afternoon. Ebusia emu oye onipa kasa ye bofo. Enipa nyo. Enipa nye. Na ya na menti ase. Obalizi. Ma yenkwo we say homra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me da fon pacho odin baby akasa free. Your friend Jeremiah Simpson. Me kasa pia tumota. Na program no na mi tie pa na lawyer no so etche ni mamu kama. Na nkwase sama me timi ama me nuane se. Ombo modia se ebia no no mpese opa. Ombo modia na ye busiafo bi a oni omo ye fine ombe timi tracy guy no. Omo tracy no ye fa abranche me ko na embra enim. There's no way I bet you cafe on warren by force. And who put your cat over warren papa. Initial of because me pass your best to a boo. And see, as I say, and Branish channel. No sharp of Franna, yes, I'm so young, quite on Conisponia, quite on Twana Braboso. Now, if you make not ask him to issue memory now. Memma, I'm going to move in my Pasiano, careful because let me put it on record. Say, that not be any wa or better or bar. Or say na na so bu nkwasia obeye yeda we nya bia bo nyame asem ma bia me nyinu me nim obema omo me nim mo bu mba kwasia no me nim de wa ye yedeke e ti abrantia no baby a obi ase Frank Staffo ya bo di 3 times baby a wo bia pamani so be nche oba ni ne be echi akwan na je esese oye no ye so wanya sa na se ye so mu imra so mu a imra na kata ni beji na se si anu kwa bo nyame asem kwa poro e ma o ento oda kwa nso me se standing crying on pemu ko nyame ka no ho berase yes ye da se ye hwe na ya fa frefo mienu bi na yetimi asori nkonwa so for garden country Professor Dela Abochi Oba betina says 2:30 p.m. Now what's me at the Atuamo. So hello, good afternoon. Good afternoon. Me don't patch out the baby free. Oh, but in the event in Africa as well. Once a patch on my NTO. That's a member being here, but maybe soon yet. Because now many of my relatives are making to them, make question about. Buy wa pete tikano ani basically am nimba ne whereabout wa pete tikano ko ndi mega se mema bi ne ba de wa mema we ye mi nyam ba ide ano den oba na ne afura na onhu ade na wata so na wo wata so akwa ba asane na be wa bo pon na ma de akwala oda ne ye mu no mema bi ade ama ne ye we say mema nyina din okay ti be bia sa Frank Safo no owo no omomo din ase obehwe oba we ni pa na tira kwan enya sa menyi ni se bibia ode na saka bia be yama no because dia mami na de obeye bia na ni ho adwe be ba de me sure de be ma na sum be de tan okay at say bibi ko sun jo so o he tira kwan yada se pa sa on so frey ye fa last caller na ye de nyina esi na yetimi asori enkonwa so Mọ́borọ̀ Asem eyobi asem obi edemekwa ye wani obi adada obi bisa fabra ebesum na yetimi ede aya adesua me nyina ye ho last caller kechre ma han odi baby akasa free to mu ni abema Moses ni oh pacho wona moye adom ani Mọ́borọ̀ Asem ko ya da okropo asem pacho ma yentie o awe ma mini kanda masi awo Friday no promoting books no yakopon share no nyam kese amen ade kaka meka foundation me sire awofo no sebu oba no se odi dem at least mo mani enko akola no
I'm still studying nipa no who the capabilities. Mama nipa no embe say why dormant no still nim faso. Nipa biere do a wodi dem a no still nim faso. Nti me sra wo fon aya mo study na mo hu your capabilities. Say me be dey no be kimo. Memma bema bi enfa na no embe fa oba no ho enkospay no. Nti me sra wo fon. Ama nro so mo di gubani su. Sister, me cat me dey kire mo a obien wa ka vi parakwa ko be ko draft akoto o that prescription. Okay. Mr. Moses say not call self medication. Pachocho free wate. O yale a menim de 4 and show. Lazy me catch her say o share senia Psalm 127 verse 3 no e kan ye na wase Nyankopon na japade ma Erade ani ko nkwala ho kwan bia Nyankopon be fa so ama akwadan ya waye te se ebo a yato atwene no e ba be ye bo atwe yana se twiase bo titiri bi na Erade be fa so wate nyame na di kwase asem ma no mane toto ne pa na won ko be hia didifo wate na ye be hwa abo kwan ya e be fa so a ye ne na busuafo ne be kasa ba bia wo bia no obe take responsibility nso e de ama wo nti kwa koma to yam Erade fa ne se wo hia no se o mema wo ba se be ya obetimi aso omukura na obese nso de ama wo so thank God for that na ye be hwa ya from there sa wan fi wa forget him leave him to God na said near Exodus 14:14 kan ye no Onyankopon na abekon de ama na nikumo ho wo ye wisia wo ye janka Onyankopon asem se de ono bedie no wono Awurade nso so be sore wo ne so wo kon mu ntine kwa koma to ye mfa number eto jo pese o hye wo nkunan o pese oboa wo a even 1000 cities ebetimi abo ye nhwemo aye nualize na wontimi hye bibia se wa brabo wo number ne mobile money number ye sen mbacho 0242 01 43 25 Pacho says it should be 0242 01 43 25 Pacho uwa mwebi afabo ano 0242 01 43 25 0242 01 4325 Yenua Elizabeth Nyakwa Pacho edin ebeba no no Elizabeth Nyakwa ena ebeba betimi afre no na wa hye ni nkunan ebusia opesa wo ne yedwetwe nkoma asem ena asem Mọ́borọ́ Asem yedwumedie no number betimi afre so 0509 438 463 0509 438 463 0509 43 84 63 Midi do Oheneyere Yeboah Asiamah bronya ubetimi afre Mọ́borọ́ Asem ye line ye di tuja no 0509 438 463 na yetimi no wo atwetwe enkomo mame na pam ase mame na Mr. Jeremiah Simpson ase na me na me ankasa me nua bema Mr. Patrick enso ase Sompa boy systematic price na ebebo adwuma ma social media handles bibia course school fees enso sound engineer ye na no ase mame akoso enhira ba bia wo bia obatampa ye da ase ye na Sompa 90.7 Asenkran na Sompa 106.1 FM Techima Sompa 101.3 ewo Doma Sompa 101.1 FM enso ewo Takwa na Sompa 103.3 enso ewo Accra the other for Radio Paris enso wote yenka Dr. Sixtus a face thematic price ene mo amaka minua no monka yenyina motso nkraba yenyina so yedamo ase papa Onyankopon ya domo a ye besan ehia yakra munyina